Uwe uno elam jonga we kakan hungang balatip kerteng kum uru dararabha. Ulapan kutno ela kajing im dak bastin pasi yelade. Ha along jonga kana para police station. Haka step jonga arpanru tarik yayong arjar pusau. Haka por kumbasau ba GAA. Nakliang uhe pulit kariboy ujak persing. Ulapan tip bote uru dararabha. Ubalasyapan ngat halor ka kes ams a. Ulasyak kiam haka arpusau tarik mentau benai. Balailam tian bisyari haka ying kasyari haka arpsan tarik yayong. Benak kalian kaying kasyari kalpa ser yau san sengi ha along ki pulit. Ha kajing tokit ki pulit yau te urunar logi kam ba udon kti. Ula plaru ba ula buri ka we ka solution hi ka we ka klau. Ba ula kularu ban yalam nanti ka kanhun ki pulit. Sya ketika jaka ba buri balik kurup ketika tiar siat. Barak ketika jilam nanti jung ki pulit kilayok ban kurup ketika tiar siat na ka we ka klau ka badan harani bari. USP ka riboy ula pentibru. Bahadin bala pendep ke jinan kambarok kerkum ka any yau te urunar lawan rakno syakana para police station. Haka por kumba shiba jam step. Namar bom dan along harani jirang BOP. Redeh ka por sauba GAA. Uno apa harak tega along ulalapan ban. Bau te uru dararabha. Ulastin pasi yala dea po along. Da kaba penankam bantar da kejain kuptia. Kabal ai uha po ketega along. Halor ketega jingja. Nakaliang ka office o Deputy Commissioner jong Kariboy District. Kala paru yau magister ban penong ka jintok kit. Bat pendap ya ka pos mertem. Haka jinon lang ki doktor na katmat ka koi ka khia. Rengkat ka jingreng dur bat shandur haka te jaka. Bat ka jing tokit na klagi pulit kadang ya chakmat.